Laingut kibriu kila syakyam haki puliat jongka hajo hadin ka jingkeno baki don keti haki kam rakbor. Katkum ki themei jongki puliat layathu bakine ki runar kila rakbor ya uwei ubriu ubalatip kerteng kum Mukhtar Ali ubade na hajo. Kila kam yalade baki de natnat crime branch jongki puliat Asam kumta kila berngamru ya uba unrung jubor haka kalivan jongki daka jingtmu bandawa pisah. Kini kila ingot kibriu kila pun syaki bahayeng hasem jong utei ubriu ubala syarak bor daka badawa pisah hadu sanpo hajar tingka hakaba ki bahayeng hasem kila depsiu tangkumba arpupra hajar tingka syakite kibriu hadin bakinong rakbor kila pelat no yau Ali ki bahayeng hasem jong u kila pun syaki pulet daka ba pentibru yaki halor kane ka jingjah hakaba ya de bat katei ka jing toket lalap bakine kila ingot kibriu kidei na jaluk bari bat kilet kem no yaki na ying bat kilet kem no yaki na ki ying kisem badon hajan AEC kampus haba tokit benya syushu ki pulet kilayatu bat tip kerteng yaki ne kilaingot kibreu kum u Dipjoti Takuria Narayan Barwa bat u Asmidul Ali nakamet jongki ki pulit kilayo ban kurup ya kasuloi air pistol kasuloi riem bat ki pun walki talkis haringkat kato katne kapisa kilaya lamru yaki nakabenta ka jingto ket kabapnya.